ablade abi be ngletwane obacha woni femo no kekpako ochi obenke o kewaye o mashi TV no wonjwa to enweke mishe nigbe ejina odo kaitete nke inyeme kumeye shiamli ameje Winiba School of Languages toni amebakpe shi shiane mi shi isi won mafite be ekreja ke wo be denche ete momo o masmoni ma introduce enye your grace nadu late ye shiame ke enyenu Emmanuel Nii ado nyanyo ye shiame o shiame mene e ba fe fo ni e ba so nwa denche akenu ofite be e wo masmoni ma wo yue wonu fe ke ha inye yo nadu ke woke nadu e bodenche o na beni eyo eha ke o qualify le eji oblayo ko ni ejeno ni eye ni bi ko me pie ehime no agbene hu e ekogan keme etri no ojogba ni echu gan eni je gape efio shike obote German we mo mi hu eke eyeje ojogba yo masoma bia ke nyami nadu o ba we no ko fio vi hives. Ich bin Grace Nadu Lartey. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Du siehst gut. Danke. Okay, yo. Ben only what you German we mo feel egbe ke beni eyo eha agbene hu e be like e look good wa ni ejie na pepepe. Yo enye no ni ado. Kongeke. Yes, Amina. Yo, mini jobi inche omoshi masmoni bodenche oyue no ko fio yo he ke okay ni adoe ake president of ONE Winiba Languages GaDangme. Masmoni o how brief history ko about. Okay, I told me Nii ado nyanyoshi ye gbenani na ye school e wo ngbe fenji Nii ado nyanyo abenti adeted Koba University of Education Winiba College of Languages egbeni ena kasio shikwanwi mo fen Ghana manemi Germany inyo niwe GaDangme no ko che no na GaDangme mo ko ba bia ke no mimi nkwe GaDangme fen no ko badangme mo ameye manche deme ni ko baga hu ameye manche no manche me enyo ne mini mi ame yuto lo ame oti Nii Kwade GaDangme imagine chairman kama nichumo nke department ke unit efe no fe no ya no tuba ye jeme no obla no fi ojimi. Okay, masmo mabia ke okay Miss Collage na moji Miss Collage. Okay, fine. Tamaboni wo yo Miss World, Miss Ghana, na time Miss Collage, ni Miss College of Languages. Ni Niji SRC ke Nooks in partnership with Mission 500 International. I'm a host program in school to redefine beauty through campus pageantry and also improve Ghanaian languages. Okay, yo be inyenu ni ado maswani okay wo no ko feel about University of Education Languages ye ni akase wo wi mo ye wo kase o ye Ejumaku campus ni jeme tomaboni we shikwan wi mo instructor chi wo no ko gan ke dangme ye deme je no person bana ni mo ko nkase gan amene can feel gan only inyemi yo na feel gan with Germany or feel gan with French gan with English no be ni wo ba gbe na jeme wa na ke o kase wi mo krokome ni ko bote mi won ye jeme o no ko na chole proficiency ake wi mo feni o Ghana mane mi abambo 1 semester lo 1 year no ke kase ake ekulo to kase gan shi ekula wi o mo ko ye shon gbe no to kase ni je kule le panpan lo dagari lo dagati lo kusa lo no ko no na igbe ko ke kase no wo gan no wo kase o ye jeme be afi ejwe o ya le regular ni no wo major ye gami o major egami ako fega otilo titui ke de level 100 kwa shi level 400 ye deme na ba chombo bona nma wi mo mi mlai ha no na ke no you ke no na nma soli no you soli no na nma soli bona chila bona fi ogbe mo efe acho won ke ni bi na efe no obo me ai wala ke
amebe Jumaku campus ke aga wie mo ne keke won ke twagan wo machi yo ma for wie mo ke inyemi yo na adu ake gan gan enme otwi no ojogba ni o fe gan te ona gan wie mo o ha te ni o kase eskuwe I find it you all do shall be a maybe we are catching gan le no no you no kase eskuwe she ebe mi na kan ke oba inchoga afi pa o ni kemi chon akeni mi yeso mo ke ha wi mo yo inyo inbio ojugba ni chon ni ke in first badge ni chon me nyoma ni me ekpa na wan chon ke dromo na wi mo ya no she ni in boy ejumako like University of Education winiba in boy gafi mo na keshin asoma no ni mi chon mi she onake gan ayemi mlai ni asani okechuni ekonewo intashini mi ake o asoma be ni bi komeni chon gbe ke bi e po isani ma chon mi wo gan me wi ake kan shishi ikan shika ke mabono no yu to be ni chon ake gan wie mo solo no ni wa yu o ye shia no ni wa yu o le be ABCD cranish ke obote mi Ko wote mi ayegami de chega. Okay. Ni wasoma binya mini adwake being this on the president for Jumaku in the Ga at the Ga field. How has been your experience so far with the Ga language? You Ga we mo tombone wie ebelem no che mle on be kume. Ya me kume keju kaseni onyo te ni ye jeme ke ka gbene experience ke ni bi ni na e kan shimlo na kan kra na mi ake o kwani ganwe mu aya no to boni woyo ne lobi ni woyo ne amone agbele ni admission ya no ye University of Education we ni ba Jumaku campus ni na agbe okume lo no kume afia ke BP ke wonye me kume ya apply ke ni bi ibala aka meke Jumaku efatai no aka me ya Winneba main campus no ke otu ofi gan be sani o form no kana kan bi onma Jumaku campus ba choose no lo ba hala ye no de no bana ke kule muku ke shinke ma fika ben mana ke mi te main campus ye de me nto aka form no be sana atwa na kwa muku e form na fill form na gba bibi be ne ba aka president no ne kwa ke admission ba mi ye de me ke ka gbe na ni ba kasigan because I know choose am a few na moko eni ba mature exams I know choose le few ye aptitude test can be na wa fe no ebele mlo ye den no kwega no kwedangme bi fen ko na anya chaya na ekome fe mu aba ke wo gan no ebele mlo obomode ni o kwega o kodangme fe kencha ke chuni obomode denchewa agbene hu masimo mabia ke challenges ona na gba ikomeni o face or before maba inyemi na adu no masimo mabia owie mo no mi mini ji o na gba ikomeni ti o shiye ke o compare ke ni bi ni as a president. Okay, na gba ya ja ke gbe me ai ni tumo alo atugbe me ai ni bi pie for ka ke moko into ya feel start to go moko into ya feel start to no sa no nyomo enyo fen ni o cha fen ni onyo ke tuni ye deme e global na afi no koshin akan bie na afi ko le me ko mu ye lectures ye ko lo moko ye assignment no ene na agba ni akekpe ye campus ni o fen wo chomo ne ken na agba name ni ye deme na agba san ye ko ba wie mo ke ka gbe ne e ko le wo ya hin fi no ko John le won isanjin ke na agba na ekume to bo ni wo chonye wo wi shishide if o ka ke BP ke wo kase ne ken wi mo ne ni aba poster ke ka meditation be ochi ye nyoni o ne ye akwaje ni ami afi no ko ye jeme ni no na afi a Ghana Education Service lawyer ayikwe otu bajeme ke me kru ko me na kwa bia me ye hie abia me no wo na me poster menke ya shon gbe ke ni bi ke bon ka gbele portal na me apply teacher say apply ke ka anga ke na kan na agba e fi ame ke pie de me ni ame gbela mi shame chon ke ga me una ka me ya shon ka me mbaga na me ba chon
ka poster me ke bagan ke ka ma chake no na ba chon school le Okay. Ito ni ba shian yo e ba ke ba chon gan ke ka bo modern ka kele bagan ke ba is money chon blofo allo social studies allo science ye jeme no am no le min ke ba ke awo no nin ke da fine lo wasafi obana ke ake gan chon le fin ba ya gan school ye fin manyama wushin bi ene na kan ye ida ke chichiche meji ya mi ya gbene na to na kan be cha no Inshe nyami na adu ke obo enyami adotwe inkele pagbe shinkele pagbe ye ekwe ja keke okwe ake kola ke bo ni etobo an o kase gan 4 years 5 years 6 years eke ni aba place bo ke anu achuni e ka obo awo voter region obo awo temale court ye like mi no ayue de mi no ayue o ga ni chomo ba nye ba no mi no ba ka Yo, I find no confusion yo mo ye. I find tamaboni nyelo ewie na kaini. She no come hunima beni inchon gaye school he te part time. Ni akenima basku wasani machine in force ni mana gacholo ike wona janshin na ya ke gacholo ebe ekweni monu bana he shon ni asani baba woni shiana gacholo na me fe am chonchi benin consent ni aslam am chonchi asante chi ke ikrapimchi wo tamoboni ewie ke di cholo ye aba me ba chogan ye gan be ibanye wakoni cholo ye ahishi keji akame iya tamaleke bibie ke te tamale denche ke acho social studies je no ya kasi wo eton ameboni abotemi na be kasi lojo pa anukwa because ke okwe beni be can be here ko me yale ekole ona ke student ne e ba fe best student she particular subject ko ye okay o shi awo mi po kan ona be fi abe no ba gba echo no ba wo mi ya like ni bi ne te kanya ku abanye a solve like issue hate mini jini bi komeni abanya kegme gbejano to ni ibawa okay clean mo fe mo shikwen wi mo no yo ye ogbo abo ke ya no conclude kase mo ni ko nyo yo gan ton bone kase Germany French ke na kan ni bi wi mo kroko me e wa kra ya abo ona ke o gan wi mo anyo adam gan wi mo no ke ka ke wa wi mo kroko me no shikwen wi mo fe ni anyo ayu Iyebu kewa na gba ife na kepio no ni ke na gba na ife ba pedi ake bo ni gbe ken bi e ba chi na wi mo lo mba nwa wi mo ame ha no ke kule ni ake ye gamie o ke ma ke ka ni ma ke a no ye blofo mi o ba che cat o ami ni ake gan wi mo si be mi shini nu k e wo ni si ami ka e wo ma nwa C80 no jishishi die ila ke ko ke bi aba no ba che no ko no ke band be nke gan ba won ntumi ke bi ba be nke die nke ba gi no di body kan le ga yimo do ma yimo esa o pomode shi ami engo wa keji amno ne no obasmoni okay ongawu alobo o contribute ye woni fame ne no gbejano to ka obanye wagbele pajin efen obanye bon otwa ni okay ojemo aba ka okwe wo screen nation line say kanu lakan na beni numbers say ya no ojugba obanye bon otwa ni okay ojemo alo contribution ko abangmeshi ha wo gan ni femo he wota ne ke okwe beni oblaye we efe forward keji obinye te obake o atenye nu he efe forward enche ameko gan ni femo egma mechichi no ake gajino ni amenta oni amefe yo ifite be ekra masmo mawo we mo na ke anyami na adu ake ke woke about Miss Colange mi mo ake o kaseni she oye project ko konye ni o kwe yela kan field no o fine keji obote pageantry mi keji awobu akeshiboji o fine no wo be no feel
Ofan keji awobo ye pageantry mi. Ni bo oba owine. Oye project ko ni asani o take on. Ofan ni in project ni kanshi combating teenage pregnancy and HIV/AIDS, and then empowering young minds for a better future. Well, project ne eba hele ukwafu yashi. Niji me ne yekede afin young make tenke yashi afin young make ne hu. Eba hele ameshi. Akeshi akeni eji no keji e angoho ye neke afi amine. Eba hani e wose afite. Ni Ghana wose fe maneke ukwafu ne ano. Wo in project ne ba wa ke heli ameshi. Wo project ne wo basically SHS schools nke primary fitai because of HIV/AIDS ni ekweni obangma latest care contraceptive companies ke bi wa mo ke ni bi esani okay ame actually hello Hello. hello anyami onu Hello. hello yo o fine ogbe ke any otra kejo one bo to Acho mi Reverend Market Lamte. okay Min track nje Town. okay one people can ba o mashi TV no o fine ke o bo what we mas money o lower o TV fio o hawo Yo fine ma lower TV ni ma you. ne agbene okay ke o lower o TV agbene obanye okay o contribution afitai Yo father is by me. Machine kon jogba ye mitumo pele ni nyeko efonyo enjeno ni etuo. Yo wa joye. Lele ko pe wo kan sikun bi mo elaje ni yino bi ni ba sani wo jaje ni bi ni lele obana ka keshi school pi baba oye gamashi spono ni achonga ampo preparatory school se kuma po ye na achonga iye bi o date ko date kente school ni awo amami ke mi wetwi wo shiante amada me ko mi ake kokko issue amepo onumishi iwo I think ake initiative ni ate ke bawa iwo mishi inyeminu ke inyemiyu mishi ameko agbene bomoni program ne ima okono mishi boko yo awajibe negbelegbe enye elenye usumle anye ni omashi TV isheshon fa no mani juna bla ofe yao inyemi yao ma job wa no ajobo yo nyemi na do banye ocha owie mo no biane okay o fine tamaboni iyo akeni eko HIV/AIDS wo woke SHS school say ni batuni ni biane wonma schooli eje ni oba connect project ni kechomi ni Accra Wesley girls ni je ni English school na ye okay Wesley grammar ke agbene hu Accra Mama senior high ke Mando ke lunch ne le kenu masmo ba fe campus wow fine nye phone ni nye che o oh afani ni che oh biane noni ke hani project anye aya won ma niji manager in my letter ni work by Ghana AIDS Commission okay ke kwe wamoni abanye akewa koni project anye aya no ni ewa ukwafu tituye sebita flache o game okay yo nyemi ya amno no ni mokotwa maano eke leun eno eba masmo mabia ke ka okwe eno ni ekeba na mini abanye afe kewa no ni my VAG ebe school ye ni yo gampopa no na me beton le private school se kwen kan ba na make University of Education we ni be Jumaku campus achaya biani agbene obashia ene afiot mo gbe amoni se jeke fiu long vac neken abanya ke school ya achaya keke ko obashia ana ganton le kume
amete school ya mi ama choni ka gbelebe amete lo ke wo agbe wo ba enfi na kan afile fin aka chon amenoko krafi oba na me nke the university na me chon obi ya ni fiu no igbe ya ke amana me ke wa ashwa keke won wo ko bonu wo ba yin wo yi wo bua no ga chon le ke otu oni oba ejuma kun ko ni oba nyo bo modan ke bia na ho form se Nii Kotei form se o te Yokole Ghana Commercial Bank alo ekolote Zenith Bank ekrokume no ya form se ye to boni we ke o feel bomodan ko ke ejuma ku campus ba we de me na fi o shikon wi mo e fin ye no ko ke we de me boni die keke wonye we wo bu abu ke je nyami ni ado masmo mabibo no like a question na ke no afi as the president of both Ghana and Dangme ani nyena like wa moko kejo ke Dangme na mini iye ni nyefenya asmai leke encho ake wa mo dade nche wa mo ba sin wona wonye mimen ni yo jeme other departments wa mo ake ba jugba afi game ano na wa mo cho na ke kun ke shebi wa wona wolumelo nu pa nyemi nye o mo kotoku ekpalu enumoko keke won lo follow ni eni eme ekumi ke kui mi ni amenwa ke aga kasemo be me abawo me kuma school fees nyomo keni bi si wonye wona le kutu ni aba ekule moko ba nye mi enye na agbeneke na school wo he unye jeme skani akeba je no ko bi wo eni ke wojini wo he o no ba pa maja cheme fa ke ne le mirenche maya na kuchana mi pa me fai koni Ameka University of Education wini ba ejuma ku campus eni wo kase ogan ye me na ke gamanche ke me kroko me bia na me wo ame no ni da fie wo ye no ko ni wo fie ye jeme wo cultural week celebration mi pa gba ke kole afie na wabuti mi ne ba wa nya ba ko kusumi nke wo isamo ke no fen no na afie gan ke ifen wo ba wo ni Dangme bi ali ni gama ni wo ho fen wo ke chon ni ayo na kan bi dibi beni wo tawo shikana baja san wo ho ni stote wo isamo ke na kan ni bi efen no wo menele wa pa me fa ke Ameka wo ejuma kun yo nyekaya me Ameka ne kaya me maya no mabia ke ke injomo baba no say I hold conference ko ye school me invite manche me ko me jeje outside ko me ke but mas money okay or something little about the conference. Okay, currently public lecture the University of Education we ba main campus what funny ni what check me GaDangme Council amena download by Madian member and a week call wo blind call blind 21st century ne we wale no ke ba wo gan wi mo ke ino ya mi wona da feature law ne je City FM Ahmadu nye pa le ho iba ke wo ba wi ke men kokome mina ke lelen gan etishin GaDangme lume ko no pai etishin eni ko boyue mo na ba wi to ke wale ni abawo adodon ko chene je la ni badamo GaDangme Council ko kusena wale wi mo na ba wo ke ni bi efen keke agbene Reverend Jisian Krame abachon bona to gan shishin inanti kan shishin no akase ni ke blema ke dawi kon chuchu kwa to le blemi shi wo poto wi mo yin ba na blema ona na to wen we shishin ye aki ayiwa so me na ba na ayawa so no bia na wona na kan shikwan wi mo efen ke na kan wo background efen wo shishige ne yibo a won pa gba ke ne keno ne University of Education we ni ba ejuma ku campus public lecture ni di enyo ke dro mo afa wa chike ademe Wow. Koni machacheme nwa ba amba ko wo yise ademe na ne fa bibio ne po na amefa ba ni twa keke okwe wa mukubanye eje bia ne ina ke we search ni ke wa gbe shi wa pasame yo inyemi na do wo be ebenke masmoni o hene po ni kan o kono ke crown we beken bi ko meye ni amenkwe wa gbe je beken bi peshimu we institution na mi no oyo oye genius ko me huni ame ba fresh kamo ko na ba so ne tomobo meaning like I me o ba ke ame yo find out you all done
Yo nga woni maha na kan me ke eka ni nkabawo na kan me ji akeshin. Eka shin mu. No kono ku beniye meleo. Shi keji otum oyi ake ubafi. Form se akọ hami mo ni ablade. Eke make manyama fi. Nke la ko fine ni nye gbo. Eke ubanyo fi bo eko. Yo wo ke hani kase mo wasa no kase project cultural display no ba fi keni kase mo fe ebemelo shin indamoshin ni bona fe ni ka wo mo himbele wo kase le dugba ni be ehye ni ifele na kan wo ma wo nyeme bibi ke onupai ni ko ake ambanye ame basmu ni amefe ma wa menga akeshin amefe shin ibawa ni keje amefe po yabanya amefe ke damo GaDangme ake ame project GaDangme ni kechon pageantry GaDangme anya project le kechon ni chomope kechon happy newscasting bolucha lo hekume wo tamoboni wie keji amebako they can even be better than me. Yeah. Okay. Yo maya no ni mabia keni o afe gan teacher okay o teach of a part-time come dan o pursue gan as in a crack me o chon ken me o twi no ake no tawo no fe ni ke ojipo ba impact awo mami keji o have chance ake o ba fe no ko live ye o mashi TV ni ko gan he miniji o henenu o ba wi keji okay platform e meshi Amy is said like my mommy in fact mommy chem many dakweni Kenya dora na posandodu nke la keshin mata o mafi adafichalo eke bo ebanyen no small we mo nke o small we mo eke yo obakwe she beni boy nigbe ss na ni boy ni chomo ihani ni chomo ngona yo je jomo ye adafichalo she no mi fe no mi keji inani no kote no ingma eke inyadomo class eke minke tamo news ye gami small gadgeba o be mi we she ni boy ni chomo we hani injomo she no feel she I'm still in well no fear no I'm in fact I'm around mi ni adonibo keji akeleke egbene ehabwe mini ke okwe obanye ofe o mashi TV tamo boni le ka habo ke na ebe na ke mi small shomo completion okay in this sports called by University of Education winning by I'm a volleyball here neke minja me captain ni ye minja me coach ye deme no me shomo completion le country no ye ife ni ya no jinoko ni mismo ni dromo na ho enye se ne no ni ami egba ke University of Education winning by Ejumaku campus wo hall efe midi I'm a sports chairman no na show my completion le me le yenye juga wow you know a fair president for Ejumaku mini G or achievement so far okay netumo ni akewo de ni se member na gbe anya akewo de ona yino ya ni yino ba keke yino eba ye de machine akemi mokomie inye na ni bi san ye University of Education wini be Ejumaku campus keke baleku bia ne wake gbeja no to strut to issue ni mina ke tutu meni nye won amebomoden shameni ni ya share jeme no bia ne na ke igbe wo di ake igbe ha wo keke kemike kwanshi kokome no ni bi no okasuation obanya wona minke ba ke klo obaya abagbelegbe obaya no obaba wana ke yublanu e ko bla yo eni nka me batabi ene ke shiname woman bi energy ni amekeshe ni ke nke enomba eko afata otubejano ni ji GAN Students Union na ay GAN Students Union na ye GaDangme Students Union GaDangme Students Union acho GADASU GaDangme
she Ghana Student Union no game for Ghans. No atwa me lele mi won lo emi no no wo ba hye am she won kase ni lele won lo emi won akọ lele mi ni apa no ninu sani bo lo nu no wo ye hye am she won kase ni won to gbedia no ake lele mi ame manche Ghana atwa lele no to owo ni ji epa eke GaDangme chaya ni ye hye ho ni ba na akọ ake wo ho about we ke call rent catching san ona ke school we ke rent ele o fine ka ba dem energy bi gumeni one fee ni ibawa no my ma wo bo sha ke lo be kokro nu ba ba bi ba na ke menin ka me ba wi e bi amete okay yo mas money ma fon bi mo ke ha inyemi yo na adu ake no ko ka otwi no ni obasmoni man bf alilo o fine ke o final way te ko ke mu fena o fine you tamoboni atwini awi atomi awula Grace na adulate ni wie moni nka ba ha man bi ke oblaye titiri nimba akeshi no ko bemelo ni in school na eche she pako ni dromo na kechon abladi TV no in a sponsorship ke the school afine wo mawa menga ke shi keji ojeshi ni fila ke shi no fe no wa wasani wa na ko ya sebi ta fila choko ya nu dani una shika ke fe no kwe mawa menga ke shi dabi shi ameta oni chumo ni chumo de amnalo ni chumo pe ayaga inwa mami ega oke honi ni no ni wobo ashika na ke fe no ni won ka ba fe wo keji otawo ni chumo uchu ni obo an ke shika na obanye oyo hie blofo ke don't give up in fact Ghana den che kokwe situation e bia ne e kan shi shike odamoshi ni oye yintoku akeshi oye najikome no ba fa no ko beni ba kumobo ni wioma ko beni ba kumobo shike official banyo fi fine nyemi ni ado local country no ni last money man biale eke obono fia no to fan eke okay ona gbe wiemu emeshike na wo fe am nani minke man biaji minda inyemi me na amno ne amenkwo ye biene minda meshi ni nke nwajo ame many ame level 100 we and I be ani na do many can yani abba level 200 dromo na level 100 BF any baba ke many wo level 200 300 400 ke other course reps can be fe no le yega ke GaDangme can be mean dam of emotion she no come only country no ji lolo agbele mene admission ni me apply no quota of when I need chene je gampe she gone with English gone with Germany gone with no konkon no nweji no koni a country no ake me saba school emi ni ameba kase gawie mu koni ofen wo huta ni ya no jino koni country no ake wona me ni ko baje me wo GaDangme me no Wi-Fi Jumanku campus kache we department at guru gonja akanzimo bana ka cheme shike game Wi-Fi she no fe no ni kunimyeli na ake me nka me wo mji game umpe no mto me abaje na bakase wie ma yo dani ma sign out masmoni wa shock akwe kalo te fio ko ebie before dani wa ba ya masmoni nyen yo na do ewe German we mo fio no ko short ko ha wo beni ilagbe we mo na ke nyemi ni ado ke dangbe e ba cha no ha wo ni bi ko ke chila ni bi ko chala ni bi o ba di shigo ajo ni na do no hallo guten Morgen ich heiße Grace na adulate ich komme aus Ghana ich we mo dey check okwe bako ni acho ni bi ko me wo asani obomode okay see you later okay bishbeta okay yo lelebeje jabo wa mi where nyemi ni ado where cafe na kan you ever agbo yin no mi gbe eji ni ado nyani
Ya do konyeke. Yes, Samina. Wa we ni che. This one when you go guy Jakai. Nakai Jakai. Agbodi. Jai. Yo, Shiabi engo be yeni wakemene wani femo ba wane. Iyo yake be ni ofite kole efoloshim we ni kasemo ke mi she jino ni ejepo yemi ehawo keji o ganyo formo bi jibo ni ocho he meshaka ofe gan femo gan ke trimi femo gan kron jake gan ke mo ya shon denche ke okwe beni inye ne telashi eha ka ke wa ke gajino ni amefi oba je wane shi modromo ke emobonale wona ye ni gan ke ameta ke je bibi en wo yu e shi ka ke gan aye gan mi gan ni aba yu gan ni gan ba dwa otu eme ke oba o mashi tv jake won wo denche wo mashi pe ni wo twa wo dwa tu eme ojogba shi o mashi tv wo yu akra gan yo mwani ke mwene ni filmo bahanya mi gbeji na odo kai tete in cameraman ya shiam hemos I see you agbene hwe ke obote control room me inke inye yo peps ye je leun e fine pa editor director management ke fe onupa ni gonti ajo ke shida aji ono de conclude mo ba sa okenye ape ye lebi mlami no nyen yi wala don